по Конституции ҳама гуна назорати давлатии молиявӣ, палатаи ҳисоб ва ниҳоди зидди фасод метавонад танҳо фаъолияти молиявии созмонҳоеро тафтиш кунад, ки аз буҷаи кишвар маблағгузорӣ мешаванд. Агар ин ва ё он созмони иҷтимоӣ ва ё аҳзоби сиёсӣ ба гирифтани маблағҳои манъшуда аз кадом як шаҳрванд ё кишварҳои хориҷӣ машғул бошанд, расман ин маблағҳо сабт намешаванд. дар ин сурат ин маблағҳо ғайриқонунӣ ва шубҳанок ҳисоб меёбанд. дар ҳолате ки маблағгузорӣ машкук аст, бояд бо он мақомоти амниятӣ машғул шаванд. заниматься органы государственной безопасности. رحمتالله زویرов رهبری حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و رئیس سازمان جمعیتی کنسورسیوم حقوقی میگوید از نگاه او اصلاحات قانونی کروپسیا که به سنجش مالیوی سازمان‌های جمعیتی و احزاب سیاسی اجازه می‌دهد نه تنها به جامعه شهروندی بلکه به حکومت نیز تأثیری منفی خواهد داشت. якум ин ки ниҳоди зидди коррупсионӣ дар ҳамон шакле ки ҳоло ҳаст набояд фаъолият кунад, зеро худи конститутсия инро манъ мекунад. аз тарафи дигар ин ниҳод ваколати мақомоти дигарро ки бевосита бояд бо ин кор машғул бошанд аз худ кардааст. дар ин баробар ба як ниҳод ваколати тафтиш намудан ва ҳамзамон боз кардани парвандаи ҷиноиву бурдани таҳқиқот дода шудааст, ки ин метавонад ба сӯистифода намудан аз ваколат боис шавад. باوری رحمتالله زویرов اصلاحات قانونی کروپسیا به این خاطر قبول شد که آژانسی نظارت مالیوی و ضد فساد می‌خواهد اعتبار خود را بالا ببرد و باوری مردم را دوباره به دست بیارد. این تغییرات بعد بازداشت‌های پرسر و صدای کارمندان ضد فساد با گمان فسادکاری به قانون وارد شد. معرکه ضد فساد طبق بعضی آمارها بیش از 10 مقام بلندپایه آژانسی را فرا گرفت. Это с одной стороны для поднятия реноме. ин иқдом аз як су бо ҳадафи баланд бардоштани обрӯи оҷонсии зидди фасод ва додани шонс барои худсафедкунии онҳо гирифта шудааст. аз ҷониби дигар ин ангезаи сиёсӣ дорад то ин ки аҳзоби сиёсӣ ва созмонҳои ғайриҳукуматӣ зери назорат қарор дошта бошанд. ҳизбҳо ва созмонҳои ҳукуматгаро тафтиш намешаванд, вале агар кадоме аз онҳо ба хотири гуногунандешӣ мавқеи дигар баён кунанд ва ё талаби худро дар миён бигзоранд, он гоҳ дар нисбати онҳо санҷиши молиявӣ сурат хоҳад гирифт. Пойдет санкция по проверке финансовой. اما نه همه کارشناسان و رهبران سازمان‌های غیری حکومتی این اندیشه رحمتالله زویرов را قبول دارند. کارشناسان بر این عقیده‌اند که سنجش‌های مالیوی به سازمان‌های غیری حکومتی و اجتماعی که فعالیت آزاد و شفاف را پیش می‌برند تهدید نمی‌کنند. Пожалуйста, пусть проверяют. Во-первых, я с ними на основании соглашения бигзор тафтиш кунад. якум ин ки тибқи қарордод мо ҳамкорӣ дорем. ман ҳеҷ гоҳ аз чаҳорчӯби қонун берун намеравам. ман ҳеҷ гоҳ аз ягон манбаъҳои ғайриқонунӣ маблағгузорӣ намешавам. барои он ки қонунро хуб медонам. бигзор онҳое битарсанд ва ҷавоб гӯянд ки ба ин кор машғуланд. агар ҳизбҳои сиёсиро бигирем, метавонам дар бораи ҳизби наҳзати исломӣ бигӯям ки солиёни зиёд фаъолият дошт ва дар ниҳоят ҳадафаш маълум шуд. мо шоҳиди он будем ки онҳо аз хориҷа маблағгузорӣ шуда ҳадафашон тамоман дигар будааст. Получали финансирование из-за рубежа, и эти их цели были направлены совсем на другое. در نوبت خود رحمتالله زویرов باور دارد که سنجش احزاب سیاسی و سازمان‌های جمعیتی برای تشکلیابی و رشد جامعه شهروندی که فعالیتش در کشور کمرنگ است مانع ایجاد می‌کند و نگرانی فعالان جامعه مدنی را به وجود می‌آورد. نظارت کلی سبب می‌شود که سرمایه‌گذاران خارجی از مبلغ گذاری جامعه شهروندی خودداری کنند.